तेरी खातिर जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ी दीवाने की जब और सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल तेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई दम है क्या 15 August 1947 is written in golden letters in our history. On this day, after hundreds of years of British rule, our country finally got freedom. रोको चूमे तिरंगा मासे है माटी मासे है माटा माथे पे माटी सजा के चले माए चलती रहे बेखौफ हवाएं मेरा के चूमे तिरंगा दिनै हाय जरावो जोङो भारत हानि हिनै सिनुं दामान खाममानिया abo kaisa sondeho to aboni bagino bele bele kino bokhabai borno borom mario je भारत हानो फियकनानि बागै सबक लाई थांनाय रंनो Tini India freedom fighter nek kosto manai nek sacrifice khaye apni life sacrifice khaye tini India no freedom it is ni hoide freedom manja khacheng tini like leader of Mahatma Gandhi tai Subhash Chandra Bose tai Bhagat Singh tai Rani Lakshmibai tai thousands of tai botono tini India ni abo freedom tuk mani bagai boilano joto happy independence day Tini sing jotno siwo sini barar hat kotor yokmani sal 1947 15 August ne hoye tini sing jora 80 years abona lam sogoi sing tini school kaisa program narak jaka o program bo sung nugui mangkha kebang ma Report sini student ni activities brok ni resap mong masam mong kabang ma report bong ni performance sing nugui manka so chung ambelai kheno khatong thogo dalai khe porma hambai wa mario especially sini teacher song no Borno tebo sung especially hambai maru tamung kakai sini serero teachers ro phurung yang kakai Borno guide khaya kai sini serero kichu manya habani bagai sini teachers no belaina hambai maru tai sini joto committee members songero boro sung support khlai Oh school tebo logi dioi bus kango tebo bus kango sini tinang ni bagai parok tebo wan subja tebo kaham khlaidani sini cererong ni tebo sujud subida tebo kaham ketlangani oborong no naikoloi tini sugjora sungbai kedalei ya piri sewoi kaham samung tangai sini student no grow up khlaimani bagai borono bahaina hai paiplea hambai